Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Indaba ngoMakhumalo. Kodwa ke Isigaxa akusiyo le ndaba ngoMakhumalo. Asiqale ngoMakhumalo ukuthi bathina abantu kuma comments. Ngise siyakhumbula ukuthi Makhumalo ujoin RHOD season 2 asazi ukuthi uyabuya yini season 3. So kwenzekile kwi-reunion kwaba leya ndaba leya esesingasekho isidingo sokuthi siyiphinde leya nto eyenzeka phakathi kwaMakhumalo noLaChonco. Ngase ngifuna ama-comments amaningi-ke ngiyazi ukuthi abanye bathinteka ngendlela ethile inhliziyo yabo. So kwaba khona-ke othi uMakhumalo useyaqina kule show futhi uMakhumalo akekho right ngoba yena washaya umngani ngestina. Hawu wena uhlalaphi uhlala eMzumbe? Mina ngoba angikwazi lokho esikwaziyo thina kwishow Uthando Nes'thembu kwathiwa uMakhumalo wa-introducewa kusisi or umama lo engasekho emhlabeni baba bangani. Ubusho yena yini ukuthi washayana ngestina? Kwase kulandela uMangwabe kwenziwa into efanayo. uMangwabe naye wahlangana noMakhumalo baba bangani. Manje sengiyibone mhlambe kuka-5 ngiyibone ku-Instagram omunye uthi avele ukhohlakele nje futhi lento ayikhulumayo lana angeke aze ayisho kumakhulu noma yena ayasihlangani bekuyi-RHOD vele bekufanele ukuthi aqondane noLaChonco kulo mbuzo bowubuziwe. Mase kuthi-ke le washaya umngani ngestina, hayibo yisho ukuthi umakhelwane ukuze phela sizokukholwa yabo. Hhayi ukuthi usitshela ukuthi washaya umngani ngestina mase ushiya silenga qedela yabo. Hleba usifafa izinto ezinye ukuze sizobona ukuthi uqinisile. Mase kuba yilena-ke Isigaxa-ke le yabo leyo ukuthi uthi vele ukubhora akusikho inkinga. Mase uthi uyamzonda kahleni hhayi musani ukusenza sibe worried kodwa anginayo-ke isolution mina. Yazi ukuthi enze njani? Hamba e-Shoprite mawukhona u-Shoprite eduze ngakini noma komama laphaya ufike uthenge isaka lama-orange. Yabo isaka lama-orange noma ngithi uthenge 2 ngoba ile nto le isaka alifani, khona leli liqina kakhulu khona leli lithambile. Mase ufike ekhaya thulula onke ama-orange usale nesaka. Mase wenze njani? Uthatha i-sunlight, yabo i-sunlight bar le e-green ayinalo iphunga eligqamile. Ngicabanga ukuthi yikho isebenza kakhulu yabo uma ukhuhla la emzimbeni ukuze iskin sizophefumula ube right uyabo. Ngoba phela ayikwazi ukwenzeka lento ukuthi ngempela uzozonda umuntu omazi nge-TV ongakaze athumele ngisho igebengu kini. Uyabo phela mawuzothi angiyamzonda mina wangiskema u-5,000 sizomasha sikujoyine sithi akubuya imali yakho 5,000. Manje wena masuzothi uyamzonda ngoba umbone ku-TV show. Hayi anibe serious bafethu, hayi ngeke anibe serious. Yazi nemvana niyabona ukuthi si-give up-ile ekuthini ilezi zinto esizenzayo ezishiya nje esixakekile. Umzonda kanjani umuntu ombuka ku-TV? Asihlebenike okuserious-ke manje ngingasangena ey'ndabeni zenu. Isaka thenga ama-orange komama nje ukusiza umama, uthenga ama-orange ukuthi angisazi ukuthi ayimalini. Uthola isaka umama uzothi uyabonga wena usunesaka lokugeza. Thenga i-sunlight ayibizi. Uhlala emanzini ukukhuhla umzimba wakho sisi, khuhla umzimba wakho dadewethu uphefumule kube mnandi. Mase uthenga i-journal. Yazi-ke indaba ye-journal ingenaphi? Kwi-journal ku-page 1 uzobhala ukuthi mina ngubani wakabani, nazi izinto engifuna ukuyizenza, nazi izinto engizithanda ngami, nazi izinto engazithandi ngami, mhlawumbe unobuvila mangabe ubuvila. Mase uyabhala-ke ukuthi 1 2 3 4 5 10 lokhu engifuna ukwenza. Noma uqale nje uzibuyisele emuva usase-high school ukuthi wawufunani ngiyowubuka ukuthi yini osukutholile kulezi zinto abayifuna nongakayitholi. Mase uzathatha leso sikhathi-ke usubhalile ubone ukuthi izinto eziwu-20 engangiyifuna eziwu-5 esengizenzile empilweni ngingenza njani ukuthi ngenze lezi ezinye. Mase uyabheka-ke ku-social media ukuthi akekho yini umuntu owenza lezi zinto ozifunayo ukuze uzofunda kuyena
mase-ke uthola indlela yokuyisiza. Ngaphandle nje kokuthi uzogcwala kuwona wonke ama-social media page ulobe uthi wena ngiyamzonda uMakhumalo, hhayi ongeke. Hhayi mase uthole nomuntu ozokuhlekisa mawukuthi lo khona akasakuhlekisi. Iyenzeka naleyo nto leyo. Uthole ukuthi wena usucabanga ukuthi singabangani la ku-social media kanti thina siyadlala, sibhorekile nje o-5 minutes no 20 minutes. Lona-ke ongamthola nje yabo abe sidididi nihlekisane, izophuma lento yakho yokuzonda abantu ongabazi. Asibazondi siyahleba ngoba ngithi yabo nje kuyahlebeka, siyahleba kancane nathi silobo sibabaza-ke uyabo, iphelele lapho. Ngaphandle kwalokho nje hhayi mfethu ngeke. Asikho isidingo sokuzonda umuntu ongamazi. Nami nje asikho isidingo sokuthi ungizonda, kodwa phela-ke uma sikhona kuwe uyabona ayikho inkinga. Bengishoyo ukuthi hhayi phela maniza nomgosi yabo ofana nalo, izinto ey'thanda ukuthi zibe seduze nomuntu. Qedela ifayili yakho, isho ukuthi mina ngumakhelwane so ngiyayazi indaba enjena or sasisebenza ndawonye or uyabona. Ungabe usuthi wathatha umuntu kamngani wakhe kulenge kanjani, manje sizokukholwa kanjani? Hhayi kwesinye isikhathi sibadala kodwa iminyaka ihambile. Kodwa umgosi umnandi ukuthi singahlebi kodwa kakhulu. Nami bengibabaza-ke nje ngithi hayibo, asimlindeni-ke lo uzobuya azositshela ukuthi ubani lowo umngani usekhona yini, noma usho umama lo esezwe ukuthi akasekho emhlabeni. Kodwa-ke leyo mama esayizwa-ke thina ukuthi uMakhumalo wafike wamjwayela baba bangani. Kodwa naye-ke umakhelwane into encane nje, ichashaza elincane. Hhayi-ke ningangijaja manithanda, mina ngijwayele lento ukuthi ungaba yi-girlfriend mase ufika ku-wife nje imoya ithathane same time kube mnandi ukuthi la ngiphuma ngakhona kuyaliwa-ke, mhlawumbe yikho nje ngayijwayele. Kodwa ayikho-ke futhi inkinga-ke, phela abantu abafani-ke abantu, singaze nje sikhohlisane. Nami-ke mhlambe ngiyaniphaphela nje mangithi yekani ukuthi umuntu uyamzonda ubungamazi ngoba vele abantu abafani. Kodwa hhayi ishame khona, hhayi kukushiya newari nje ukuthi anaze ngize nisebenze ndawonye, akaze ngitshontshele mani nje ayikho into, noma mhlampe-ke umamkhulu umamdala wakho uyabona into esondele kuze sazi phela ukuthi unesikhwele noma nje ukudomoroza okuncane lokho nakho. Ngiyadlala mina ngithanda ukuxabana nani, ngiyadlala. Ningayithathi serious into engiyishoyo. Kwesinye isikhathi ngisuke ngifuna ukukhuluma nje ngingasazi ukuthi ngizothini nami. Ningayithathi-ke serious. Khona ozosuke ngimoshela idatha ave ngimlindile. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye. Ngiyabonga kakhulu.